nini ko inabe légitime be vota naka nini si be mo inido élection magui woni ko constitution joɗini be ɗon o groupe ɗo haray musidɓe haray no yumani ɗo ko alaji alseni ko alaji alseni komi woni wolude figo selludalen ko DG ipiiji ɗo fof ko conséquence politique sello min mi neɓino wolande ɗo politique sellu on servata DG servata majorité population guinéen o ko o politique accen ɗon no feƴƴe même chose ka coordination ɗo ko accugol piiji ɗin ɗi feƴƴa yimɓe piye kankan no tertuɗe wote wowlu sakko ɓeyna ɗo joni ko ethnique yimɓe sunnane baskot yimɓe warane ka actual fof fanke joni ko raɗagol en ka wonɗen ton ka sakkitowu préfet ko kamɓe kam militaire ko kamɓe laami e ndi fuuta ndi fof administration ko kamɓe ɓuri ɗuɗude ton donc ko probléme gotumɓe memminta ton fino ɓe yaltidire on ɓe raɗora yimɓe ɓe wara luttuɓe ɓe donc si sellu changeali o politique makko ɗo e décembre landuɗe ko musidɓe si ɓe ɗo o groupe ɗo joɗike hoore men ɗo Idi Amin Amara Camara Bala Samura e ɓe luttuɓe ɗo o yi'e ko ɓe waɗata hen min kadi mi fodi on yo Allah damduno amina jama on sikke hoore men ni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. Paiku sare ngal paingal labangal nantungal inde. Paingal ngal nanda ede ya paile. Yewtatako nanotako ko duwadi natudo wono sendita. Haray o video do ko hande nder nyallangal woni ko hendiden mo. Ko woni ko wadi o ko Oustaz Bouria minani ko Bruxelles woni ko be jodori. Awa kabe andintini si tawi enen fulbe ben parce que généralement na yen jettu problème men on fawen tunge sellu dalen si ngadi mo wawi pottade parce que kanko ko lagine fof o woni pirande enen non principe ji men ɗin taw ko no hettiren droit ji men ɗin e devoir ji men ɗin e ko wiyete ko principe ji meɗen ɗin enen fulɓe ɓen teddungal men ngal andi tagaɗo taw andara e ka tippasi duña ɗo yon fellu sellu dalen e piji ɗin fof enen tigi ɗen felni sabuna Bala Samura hecca en Mamadi Doumbouya hecca en kañum Amara Camara hecca en ɓato noon ka tawi enen toujours ko en wullinteɓe wullito ko ɗum waɗi si tawi hande kala mo men no jaasi e leydi surtout wi mi yawa ko gonga toɓɓe buyɗe Oustaz Bouria wi ɗo andi min toujours mi haalani noon kala wiɗo monantake an hiɗa faala yo fo weltanoma an hiɗa faala giɗo e gañoyo yiɗe an on a gaynata mo weltini fo walay ka yaasi hey yewtidiren gonga ayi ko woni arde ɗo ayna ɓawo me woni wadde franchement haray jama on ko yo faamu oɗo o yernuya RNI o dirigeance c'était tenu au chef d'état major d'armée ɗum fof ko birdi hey ɓe faala ɓe waɗay renio onen ɗo fof ande kadi goto jiɓaki ko Mamadi Doumbouya fokkintini ko on andi na yen darindir ɗo wonen e ka wuli na yen soñju hoore me andi hande waɗi duuɓi tati hiɗen yewtude fi Mamadi Doumbouya o hiɗen hollude jama on ko prépari ɗen hollude jama on kuuɗe makko ɗen hollude jama on ko bandiru kono si tawi ono yewteteɗen ha welto sendita si tawi ñande ko yo yiltutu en ɓaawo haray no yurmi Mamadi Doumbouya ko ati kon mi haalna on wonɓe ɓen ton hiɓe andi komi woni ko yewtude ɗo koko laaɓi Mamadi Doumbouya o fuɗɗitoto propagande makko nder le 14 décembre mi haalana on ɗum hande propagande maɓɓe nden
fuɗɗagol ambiance yo waɗugol mouvement de soutien ji inscrivugol artiste ɓe e waɗugol tournée ji ɗum fuɗɗoto le 14 décembre le 14 décembre ɓe fuɗɗoray Kamsare Boke to ɗum fo meɗen humpiti na fiɓe ganda mouvement de soutien ji ɗin on andi mi alani on hanki woduno groupe manin ka yawɗo yi waray Mandiang Sidibé koma jama on anda acce kolugol liyenji ka pasan fi Allah hoti annabijo parce que no wodi yimɓe ɓe yiɗa en min mi forsayo goɗɗo yiɗan sabuna giggol woɓɓe angal giggol maɓɓe ɗum no fota min mi arirali ɗo fiyo fo welto miɗo ariri ɗo fi kala jentiɗolan yo wodu ko filli andi hande mi accuno tango mi heeɗi Paykun Sare mi dari mi tawi ɗum hino golli hino laba bon enen en sanzata ko enen tigi woni sofinteɓe ɓen enen en sanzata hay sanzuɗen nafata andi menen ko min engagani ko gurdan e mayde ɗum wana fi neɗɗo goto ko kala pullo jentiɗo en ngo piro ngo tawɗen lagine ɗo babiraɓe min waɗino ɗum mi fillito kadi hande parce que mi yay woɓɓe no sikka ko fimanin ka wona pirede wi Aliou Ba mi weltanike mum Aliou Ba ko waɗi kon faala ɗaba a faala kaba enen ɗo fo en yi ko Aliou Ba ƴetti kon enen tigile hiɗen andi ko fewndi ko lagine fewndo ɗo ça mérite un soutien quand même parce que kala neɗɗo dartiɗo Mamadi Doumbouya men supportete ɗum noon kala ka iwruɗa e leydi ndi kala on neɗɗo mo hulali dartagol Mamadi Doumbouya men jokkete men walle en tant que a hultali jokke e waccugol yimɓe inna vive kaari en tawino PIP waɗi ɗum yimɓe buy waɗino ɗum wala ɗum fewndo ɗo ni fulɓe ɓe wiwata mo manta macca mum dongal no fawa siɗen gayna en anday tawi kadi en gaynata en anday ay ko ene woni ɗo tertoɗen waccidirgol harɗen mari makko baaɓe ilando fi maɓɓe ɗo mi salmina ɓe wano honorable Ablaye Ba lallando si tawi ɓe jang kamɓe ɓe gureji maɓɓe Ablaye Ba Kindiya Allah tawaray ɓe jang parce que men nanno ɓe yewta ɓe wi ko wonno ha ɓe fanki hari ko fi babe maɓɓe no fooyi Allah on ƴettiti babe maɓɓe hore jam moƴƴere Allah tawaray ɓe aljanna firdaus ay ɗum feƴƴi jama on landitiɓe on deƴƴi ɓe holli kadi waray ɓe jokkodiri hiwrodiral fatunde nden ɗum kadi feƴƴi nini kadi kon ɗum jokkuɗo ay toujours ko rappelete yimɓe ɓen ko wari kon no ñoƴƴi nawo layɓe ɓen ko waɗayɓe ɓen fiyoɗo waɗi simi andintinni ko hollugol ɓe tun hiɗen miijo fi maɓɓe tamna tagaɗo siɗa miijo fi makko saari yewtugol ko ya andintin fi makko mi wiyo hikka kadi en aray si on faala on créay ɗo fo compte ya onon ɓeɓe CNRD komin woni on suspendude na fi haray mi rena on na compte ji mon ɗi mari probléme omin tigi woni on suspendude menen mi waccata Mamadi Doumbouya d'ailleurs min reconnaissamo ko kanko faala yo min golludu menen wana menen faalamo menen koko jogi comme min faala laamu ngu c'est ça d'ailleurs l'objectif jon non ko wonɗen kon pirande c'est l'ensemble de la Guinée kono no wodi leñol toñagol no wiye Pullo Fuuta c'est wakkilaki fo deƴƴay no coordination ali pular on deƴƴiri noon o yande Aliou Ba no piti pitunnade mo wakkilade minani o hewtiti Conakry e hoore article mo mi yi no winda ɗo mi tawi gonga e fenade no seedi o wi min Aliou Ba malgré komi hulɓina ko fo malgré ko ɓe wi ɓe raɗɗotolan kon fo malgré ko ɓe wi komɓe nangaylan haray min Aliou Ba mi dogali mi arti wallay ko ngol lawol Ousmane Sonko jogino fulɓe ɓe wi ko tuma wuli wo si wela wulata welali kono ko si wuli noon si wela
sen holli Mamadi Doumbouya enen ko dogugol holorde haray en najidama sen holli Mamadi Doumbouya enen ko wakkilinte yimbe men ben ko dogudu haray en gaynali babirabe men doguno Sékou Touré wobbe luttidi e makko be geri be tayi dogugol nafaali haray ko yen wakkilo den e sensibilise ugol andintinna jama on taw fo wonata gotum fiyon nu fo wonata gotum jama buyari no sikkude ngayuji no zere kore kono ndari on tawi zere kore kadi jaa ko yuppimba walli haɓɓimba min mi sikku no zere kore ko yimɓe woni ton jaa ɓe yawi men tu andi lagine ɗo a wawata famude buy ɓokka e hunde en tant que ɓe heɓali probléme kam maɓɓe mi sikku no zere kore mayetake wano ko maya kon ɗo fow hara ko fi yima ama watta ton mi sikku no zere kore ay mi yimɓe maɓɓe gono waɗa panel o e TikTok ɗo hino sifo no heɓɓidira ñaari e dowru no heɓɓidira bono e ngiru ɗum fo mi yi mi sikku no zere kore pirete no harani no pira kono he ko fenande ja zere kore kadi ko yimɓe wubuwabaɓe yimɓe ɓe andanda hoorema nokkuɓe hikkaki mi nani woɓɓe no wiya ɗo landano ɗen ɓe justice mon frère ko wawanɗa pallardi ko puusugol ndi ko haaka leggal no ndi ƴawrata an anda kon no palla ko sirta to min ko mi yi ko zere kore jasindasi ɓe bebinnoɓe ɓe ɓeydi no faɗɗi allah ɓe naɓu ton ko wiyete ko maintien d'ordre allah ɓe naɓu ton maintien de la paix par ce que zere kore jaa ko hunduko tun e jaako fuma min mi sikkuno zere kore ɓe mi sikkuno on seekondiray min mi sikkayno fewn ɗon hera zere kore ñametaki hara oto taƴitata mi sikkuno hara ponji ɗi fo on taccino e jaako moyen guine tun yawa ja zere kore kan hay ɓe wekkina ha ɓe ƴami ndiyan ko yaltata ɗon ko allahma salli ala seydna mamadara salli beere yare ame min mi sikkuno wallahi zere kore ɗum watta ton kono zere kore ko feƴƴi kon le 1er décembre ɗum koko fanka deƴƴa goɗɗo ala e wolde fi ɗum sina blogueur waray kadi komi andintingo CC Rafel Haba ay kala ka yaali lagine a yiyata ɗum hay nokku Paykou Sarr si 20 yoni ko ma o mema ha wela jal ben ko fenamma kombo woni connectati ni naɓanon mo vidéo wiyomo mi ari miɗo addori ha yoni yok min na birdi min kam yaari o mi hukkay faya min kala komi yaari miɗo sécurise wayi kulud sa yi fo no inna ko ni ma ko ni e ganda e joni CC Rafel Haba kala ka yaali lagine a yiyata hay nokku on ɗon kadi recritama wattama ka arme fiyo golle bonde ɗe ñimu kombo andi CC Rafel Haba o wonnoɗo wiide no feeti ndikki wonde haray mo ƴawri wonde haray mo tippori ɗon andi on ɗon kadi ko gorejo tumba o ko kamɓe wonduno ka prison ɗon andi CC Rafel Haba on ko tappuɗo prison ha ukkiyite donc yalti ko groupe Dadis Camara hande on ɗo wattama lineti wattama honno wiyete veswal moƴƴal legirama ha regilama wonɗo winditama ka arme ton e garta e mum enele ko woni o ko accanere ɗon andi ndu bandiru wiyetendu kasori Fofana ay Allah waɗata ko hana Allah warata ko lontinali no gerdede kasori Fofana ɓawto ka windi kaydiji o waɗi montas o wi himo nawni o yo wawata haala hande kasori Fofana sansi avi kasori Fofana holli o kanko o wara joni devalle tirbino o affronta o jooɗo o wowla kala ko dekki mano sakiri mano gerdiri ɗon andi kasori Fofana ko nandi tata e mungen ɓen ko nangira fof ko fi wulɓingol jama on seede ɗum ko gonga o nani Sidia Touré no wiya ay ko ancien premier ministre wo kanko ko satti o arta lagine kanko Sidia Touré wo mo faala artude ha kono ay nangu wonno lagine o kanko artata few
ɗum ɗon ko ɗum woni ko holli telen ka woniri ton Côte d'Ivoire awa en fuɗɗoto noon piiji ɗin aray weltano ɗen jamma on fof andinen ɓe taw aray ɗen weltani siɓɓe yiɓɓe kala ka ɓe darirta en e o sayi ɗo haray Ousmani Gawal kaya on surti seeɗa o ƴetti yewtere kanko Ousmani Gawal no waɗi ɗo yewtere mawɗo ay ɓe wi kuddi haɗa heɓo jawdi ko fernde bonnata Ousmani Gawal hande ko wetunomo menace ɗaɓɓoɓe laamu kanko Ousmani Gawal ay kanko wata moɓidirde a yimɓe sappo ɓawo makko Ousmani Gawal kanko ko menace gol to yimɓe waray ko fetti ko géré kore woɗi parti ji politique no ɓarorde ɗum fi bonnugol inde Mamadi Doumbouya moƴƴagoy tapote like s'il vous plaît gérer la situation moynima inde Mamadi Doumbouya no moƴƴon tigi fenanima Doumbouya meeɗa heɓude inde moƴƴere Doumbouya wayri inde moƴƴere le 5 septembre ko lutti ko fof ko boñe ko ɓuri bonde tapote like au maximum voilà Doumbouya il y a 5000 personnes déjà qui nous suivent. Regardez, il y a 5000 personnes qui sont derrière déjà. S'il vous plaît. Et il y a la Samakala Wingi. Vous voyez? Mamadi Doumbouya taw ko doit andude. Inde mo ere o med a hebude. Depuis au ardi lady la Guinée. Sina le 5 septembre. Le 5 septembre. Nde nyande fo wol no mako moƴƴi. Nde nyande fo kella noma. Nde nyande fo wi no ma hida waɗiri ni. Kono depuis le 5 septembre feƴƴi à nos jours fo no ƴettuma ka halkaɗo ka neɗɗo waɗowo ko hana ka firtowo ko halda joni noon si tawi enen en faalaka siga Sékou Touré enen sukaɓe ɓe tawi en faalaka siga Sékou Touré e hoore men sabu nayi oɗo déjà wano Bala Samura wano Ammara Camara wano Djiba Diaguité wano Bala Samura en sitay tout seeɗa hollugol ɗe gandi ko wonnen ko wolude e nder inde ɗi bandiji ɗi mi sitani on ɗo alhaali majji on décision maɓɓe e bandiyagal ko ɓe heɓɓi ko no andirɗon noon ñande gore kanko Bala Samura o feƴƴuno yo télévision wiyeteɗo Film FM o andin tinni kamɓe CNRD membre de gouvernement maɓɓe on ɓe wi woɓe violay loi say nde ɓe faala lere nde ɓe faala e nokkel ko ɓe faala ɓe applica ka ɓe faala e nokkel ka ɓe faala e no ɓe faalira sabu na wana peuple on jonni ɓe laamu ngun sendite très important jonon ɓawto ko anduɗen ɗum ɗon enen fulɓe ɓen toujours mi woni rappelude hiɗen jaɓi hande ko ɓe woni ko wiwde wo ko enen haɗi laggine faamodire enen ɓe fulɓe ɓe wi ko ene woni ala jaɓude nantodire min ni ko gonga ko non woniri asimen responsabilité ji min ɗi e nder daroɓe lamɓe anduɓe komi yewta kon mi wino ɓe famodirtaki en tant que pullo laamaki ɗum mono faala welto mono faala acca ɗum hande hiɗe mari opposant ɓe fulɓe ñaaɗuɓe kadi wonɓe arde sabu na si wallannu andi mi halani mani kaɓɓen ɓuri korel sappo ñamakuno hakkunde men en tant que gendaki laamu ngu e pour maɓɓe si feƴƴi e selludalen haray fi fulɓe ɓe lanni no renirɗon noon depuis feƴƴi tallan sara konte mani kaɓɓen ari no bonni hakkunde sosoɓɓen ɓe ala leader jo kayno woodi sosoɓɓen fo ala leader jo ɗaɓɓowo laamu sino woodi wiyo langoɗo mani kaɓɓen ka miijo maɓɓe hari si ɓe récupéri Ousmani Gawal e siga Bawuri e nanta ɓe mum ay ɓe raƴinoke siga Muttaru Diallo e nandita ɓe mum tumi sifoto tun seeɗa hari ɓe sikkude lanni mi haalana ɗo mi donkira ɗo kos kala yawɗo wi Ousmani Gawal compéti makko yo donkanoma itti ɗo komi grand jomon itti ɗo komi grand jomon wonude ka faamu wonde ka suusere reedu wonde ka dimankaku kala on neɗɗo jokkuɗo fenande bambi fenande ko fenowo ko ɗum waɗi si Abdoulaye Wadda wi wowlanan ko an e hombo yadata mi wolanama ko an woni hombo kala jokkuɗo Ousmani Gawal mo waywa Ousmani Gawal kala jokkuɗo Mamadi Doumbouya haray mo waywa Mamadi Doumbouya wana fi Ammara Camara e Djiba Diaguité taw yaw wiyon hiɗen faamodiri
aywana ene woni kilan min miɗo mari principe ji ɗi Mamadi Doumbouya ɗi mi sortirtamo kaw ɓili ɗon ɗi wana intermédiaire mi haalanamo ɗum taw mi wana mi pullo ha fulɓe ara mi wi laamu ngun ɗum ko mamen hendu ça c'est clair ko an non andi si tawi en piiray ɗo ha 2040 par ce que minen min fokkitira ɓawe si tawi CNRD kila maɓɓe on hiɓe woni prêt yen piiru ha 2040 en piira ha 2040 ayo yi ko feƴƴi kon siri kono siri lanɗo maɓɓe on hari mo wondi e maɓɓe awa ko wona kon préparede à partir de janvier 2025 wara ɓe wadde avant projet mo ɓe joɗoda e muɗum kamɓe CNRD sikkugol woɓe surray ɓe ombita lanna awa ko sati konno sati rappelugol kamɓe clan maninka wonɓe dow ton ɓen ndi jahiril Moustapha men jiiɓayo ɓato ka tawi kanko Mamadi Doumbouya simi sifike fi makko e bandiyagal makko ngal e sikkude mo ƴoƴi he Mamadi Doumbouya ko kanko ɓuri wonde bandi Idi Amin ko kanko ɓuri wonde bandi Bala Samura ko kanko ɓuri wonde bandi Ammara Camara fiyon ɗum ɗon andi na goɗɗo ƴetti laamu jonni Mamadi Doumbouya si tawi ɗon andi ɗum sa nani Aliya Camara ko bandi ko fenande an a wawata hirsude nagge ƴetta hirsirde nde jonnamo hirsa ɓe wiye pular wo huttowo hoore hulata gite moynnima kaari e kaari ko bandi ɓuri Mamadi Doumbouya hay landoɗaɓe avant Mamadi Doumbouya arjani ɓe waɗa coup d'état ko Mamadi Doumbouya woni patron maɓɓe ko Mamadi Doumbouya waɗata décret watta ko kanko watta décret itta ko kanko ɓuri ɓe wonde bandi par ce que ko kanko suusini ɓe waɗugol coup d'état o woni patron maɓɓe Mamadi Doumbouya ɓe hulunoɓe fof goyo warinoɓe o warino buy o raɗike buy hande mi andi tinna on ɗo fi général jogoto bandijo har no wiye namori ɗon andi on ɗo Mamadi Doumbouya hendi laamu ngun tun lebbi tati o wi an noon ka leydi ga haray mi yiɗama sa falaka mi ato Allah e balɗe ma ɗen moɓo kilike kala ko ma woɓɓe wi mo Maroc woɓɓe wi mo Égypte wala e lindi mi anda on fi kun kikala un ethnocentrisme wiyete kun Idi Amin no wodi fulɓe ɓe o weldi ɓiɓɓe makko arayno hayka maɓɓe e ngalta inde mum kono ko andingol ɓe tuñi ɗe gandi wodino huwodirɓe Idi Amin fewndo woni ka arme kono ha hande ɓe yaltali ɓe sifi golle bonɗe ɗe Idi Amin woni wadde ɗen kono ɓe abbitori men par ce que ɓe andi ɓe ɗe humpiti piiji buy feeñen so yi nangu on no jokka ino wodi ko waɗi eno wodi ko anda e ko faama si tawi noon enen en wawi habbade Mamadi Doumbouya yo waɗu ko faala kon hara e woni yimɓe jasuɓe ɗum noon maninka tawtata en forestier tawtata en sina hara ko enen tigi immi memmin gere jonna mo yima gere ala Allah tigi ɗa andi gere no woodi mo yinima ɓuttu no woodi an tigi ɗa andi ɓuttu ala kono haray habbiɗa tago min mi haalani noon suka marɗo 20 ans mari 30 ans wata habbo selludale fi ɗaɓɓugol laamu an tigi immano hoorema sabuna si feƴƴi e selludalen ko ene woni arde hanki hari selludalen ko duuɓi men mari hande ko duuɓi mawɓe men fewno ɗo ni ko ene woni sukaaɓe wonɓe yewtude lagine jento ko enen tigi immoto waɗa plan ji men ɗin no Aliou Ba woni waɗirde ni hande Aliou Ba imo seedi e Tola Ba gonga ka fenande mi sikkuno hande Tola Ba ara no waɗino frappe lagine ara o memmini gere to Aliou Ba no seedi e ko wiyete conseil FD parce que haala e golle wana gotum haala e golle ko piiji ɗiɗi ɗi yiida yaada foti nde ɗa wiya mi naatidira yara yewti parce que ko ɗum portoɓe wi kalle sa apparaît la souris disparaîtra ɗa nana nden français re
Misi mi woli porto gido ganyo nanay. Fiano misuli nyani do. Piji pui don andi. Yewtere no ton. Susere redu no ton. Strategie no ton. Ala mo gayna ta goddum. Hande entertato felugol yimbebe. Wakkilo de ngenen tigi. Sendindire non sama kala e sobe. Andi ten ko ahon to habboto de e ko onno yarti. Sibi wi hande. Ko hombo dartoto mama di dumbuya. Sikke buy ko aliuba. Fi on parce que ko kanko di battade to wiya dumbuya fenayi. Sa wi ya fekkina do 31 décembre haray keldata. Metere Amadou Bella da weltana. Ido kadi ko kanko borni lang o habata o sikkata. Metere Amadou Bella gido an mo meda la ngermude. Goddo si yidima ha tawi o ngermatama hayde mo nodde teddungal hino jokki ide weltanimo. Metere Amadou Bella ko mo bantingel buyno dila accani la message e hollutugol lan ko mi watti konno laba wara hibe fala numéro Metere Amadou Bella no andir don non en fekkataron kemmo weltanade weltanam gol mongol ko hollugol mo hiden wondi e makko sabuna depuis natuden do himo bornude en kono hani dilannali hani taw dilannali hani taw dilannali hani den bornade jonna numéro makko kala fala do mo noddude famine mono fala noddude Metere Amadou Bella yandi nodde mo soda no mo ko siddo me wakili do Metere Amadou Bella numéro makko e no mo do oyi ko tawye dutu non plus 221 hikondo non 77 330 52 61 numéro makko no noddi mo do ngom pondire e sagoan alla ta fo fotangen sago beray mayino sago be hande haray wonino sabu ganyo widen en sali sago e hande ay tunge wadata ko be faala kon wobe accitay ndaru gole wiyede yobe yahu ko oy den do ko gonga ka wallata e wana faale yimbe ben se yaadi den Senegal do ko fita en bakko andi gollo musibbe on bela ndarude mono faala ndarammi mono faala acca don kono ko neebi ko gonga kal luttata hakkundeji yimbe be e reality ji so yande buyde ino acci wolude ko parce que be ala ko be wola be anda ko wolete. Donc dans ce cas je rappelle enen tigi ngara ila Guinée walli to dera do tobbe dumbuya minebi halde dum kadi dum firtetake koma jama on anda koma jama on humpite dum koma jama o rappele dum atugol men la Guinée ngol wana hulugol may gongol. D'ailleurs enen sukabe ben ko ma wakkilo den rado den responsabilité ji di jeya ka Fouta Djalondi. Joni son jetti wano préfet on labe préfet régional on wana mo labe wana mo mo en Guinée fono andi administration on ko wiete kon administration jogi be fi lending ka Ibrahima Khalil Konde woni don ben don fop wana la Guinée be jeya joni non e der article mo mi yi do mo mi holla taw ko dum do woni anniyeji mabbe dim ko dum do woni anniyeji mabbe dim mi holla on do dara non do hore mo allez voir o yibe do be di do fenobe inobe kikala o di do halka koy ibe décidi wo e lancé ko wiete kon formation kidnapping ministre de la justice et ministre d'administration territoire wala ko patrie lutte contre le banditisme har no bandi kambe tigi woni bandi jidi joni non o stratégie mabbe do mi woni o sifanade o ngandi tuma be faala nangude yimbe be wo ko di planji do be yaltinta fi nangugol jama on ittina be wada be ko yete kon intimidation jatta be ko di planji do jonno dum do mo huli dum do on tigi dadata en dadata ko fokkiti kon en wata dadde ko ni ko ngarde joni non ko mi toroto pullon taw ko andi golmo tawtuda dumbuya a dadata a tawta dumbuya a dadata sabuna si ngesa ma dadi ngesa kautal ma dadali ko ka wodi don ko don sendete donc ko dum taw mi fala andi tinde hande sondari no fonction jidi woni yarude non eno piji di wona nabirede no
hara e ngandi ko homboni Mamadi Doumbouya der duuɓi tati e lebbi joni non mi wolana on ko halda fotta kon ka Palais Mohammed V est ce que iɗon humpitiɓe faala waɗude Mamadi Doumbouya grade maréchal fe'inamo général fe waɗamo grade maréchal o ko ɗum ɓe faalamo waɗande fendane ɗo o ɓe waɗamo maréchal c'est à dire ka grade ji ɗin hatti ɗon ko ɗon ɓe faalamo wadde o ɓe faalamo jonude grade wiyeteɗo grade maréchal Doumbouya si ɓe faalaɓe pengante ɗo grade ji hara grade ji maɗi no ɓuri no ɓuri air France a tertotoɗo ɗum fof Doumbouya arno wiwɗami an a adday air Guinée hani hay gotal yiyaka transport on o wiwno onon on adday bisje otoje kese hani ɗum yiyaka Mamadi Doumbouya holluno men an a sanzanayi la Guinée Sonja ɓitta heege fof remay honto hectare ji ɗi mi haala ni on si Mamadi Doumbouya jokkama ɗo duuɓi 5 ko fenande wontata ko nanoton simandu wallahi so yiyande artiste ɓe buyno pooɗede fiyo yiman ɗum wallahi ko yimɓe tu wonɗon felude hande o siɗɗo mo wiyeteɗo Alpha Boubacar e kako Alpha honno Black M o feetino himo gera la Guinée mi andari siɓɓe on henditomo waɗamo e calewal oyneteɗo Black M mo ara ton mi andaka tigi tigi si tawi kumpay kum no mari hakkille sabuna sa ari e hoɗo a tawi fo no mbi yitere mum surtout ka wiyeɗa ɗon hiɗa jeeya ɗa duwa wattande yila min mi sikki tun si tawi siɓɓe on no jentomi wallahi hakkille makko ɗen sotti o wiyeteɗo Black M hakkille ɗen sotti Allah sendima e Maître Gims ɓe a yimɓe no jindida ndara tawa naɓe gotum ɓe seeda ɓe wi kala qualité ne marche pas ensemble bon comme on dit en bon français tous les moutons marchent ensemble mais on ne les vend pas dans le même prix. Je ne sais pas si c'est bien parlé. Mais anda on mi wolirta ɗum e porte parce que français o wonde men falte duɗɗude ɗum kono français jere men luppotoɗen mo janga nanta donc c'est pour cela bon Black M on ɗon mi sikki tun hakkille ɗen sotti seede hakkille makko ɗen sotti o wi wo fewɗo wonno payku jeune hari o heɗoto o wiyeteɗo Takana Zayon ɗum feƴƴi joni noon min daari duuɓi Black M ɗin min daari duuɓi Takana Zayon ɗin hiɓe hettiri duuɓi ɗiɗi ha tati min anda komboye mo woni fenude Black M an kay ɓe bonnima programme c'est à dire e salsi emploi de tamma on a feeti yo Allah jonte hoorema anda acci artisiɓe goreɓe ma fof no tappa concert ji international ɗara ɗo yiilo e nduggu ya hiwro siga Moussa Moïse poro a hersi hoorema iɗa wolana men fi projet ji ɓe Black M eppi a mettiti Guinéen eppi Black M ka wassare joni Black M omo ekkitade yimugol sooso eppi men huli eppiɗa yurmi ɓe he maccuɗo no perda e jaa o ayi neɓugol o Francia ɗum kelda si neɗɗo neɓi Francia o arti andi ala ko ɓuri sattude tuma goɗɗo woni e pays ha wi jon to mbuuɗi heɓotako ko Afrique on tigi arta waɗa projet je ɓa mbuuɗi Black M fenanalima margol konngol mantoɗa lagine ɗo a sakkitoto yawgol prison an lando Paul Pogba lando MSD anno a sikkiɗa siññini a sikkiɗa pasi min hollete a panti si Allah jaɓi an on sa sikkiɗa feeti sa sikkiɗa wurtidira a joni on ara waɗon gouvernement français leydi amen ndin quoi joni on ara e waɗon société français e leydi lagine ndi joni on ara e waɗon emploi de temps français leydi amen ndi leydi babiraɓe amen an Black M an a yurmilan fenanalim an sa sikki ko waɗɗa affaire kilan yagal affaire mara bole gangu ko waɗɗa ko fo français ay baali mbuuɗi a wi ko lagine arata e indugol simandu ɗa yurmi an hiɗa yurmi so tawi noon ko ɗum ɓe addirma joɗeɗe ɗa meɗen habbi projet ji ma inchallah jaɓi men détournay anda Guinée kala ko halduɗon o hunni ko fenanalima ayan Black M sa seedi e Guinée an gana e prison yata ko yeeso prison tu vas creuser ton tombe tu rentres dedans a anda Guinée Black M kono a yiɗa moɓi payle ɗon ñama futti yara kafe jokku ɗum si tawi dey payku sare mayali ñande go e fillodiro en
ko lagine addanta projet lando eko landi o ineteɗo eko o arno Afrique ɗo mo addori potoje ɓingol courant o yahi lagine o yiidi Alpha Condé ɓe waɗirimo campagne ay non an mi ndaari mi tawi a jangi a faama ka vrai junu kamɓe nata bal perdi an ka vrai bal perdi blacken vrai bal perdi mi winomo mo yeytoragol duwa laɓe woyo laɓe duwanomo laɓe no ma pi peti fewɗo ni laɓe pita dalaba mali e mbereng ɓeɗo dumbuya no fodi ɓe courant e ndiyam si ɗum arali ton si min ari ɗum are laɓe n'a pas droit à la parole si tagaɗo wowli hunnali haray o gengitama e ɓalere ɗum woni nder to yimɓe yulu yala yimɓe ɓe anda programme aduna je vous connais one par one en ce programme rappela à l'ordre yimɓe domayɓe e guine yimɓe aroɓe taw goɗɗo no ñamude ɓeynoma donuma en be to sikkude ko ni wurirto yimɓe fof no waɗa man jallaji no jokki dumbuya mimɓe huli guine en hey guine no waɗi groupe uji yimɓe torotoɓe onon o hulali yimɓe no waɗa monta dossier ji monta groupe uji sukaɓe torotoɓe waɗoɓe man jallaji sukaɓe ɓe jokka projet sukaɓe ɓe jokka développement sukaɓe ɓe ala objectif ɗon keneya ɗo dictateur jo yore mon ɗum no yurmi ndari hande Sénégal ɗo président assemblée on paykum président de la république paykum premier ministre paykum hay ministre ɓe c'est des jeunes iɗon jokki ɗo yimɓe ɗon coowo on ala projet fof sirien sina innugol kaari no comptera men mamen ñaama ɓe senditi e ko mamen hen do geɓal amen ngal ono on pirani o mayde ono ganday woni ko garde iɗon jooɗi ɓe fenana on wolagine wawi wa Rwanda et puis 15 ans jono accimilandoma ay ko faddi o hangon suka wonɗo hoccade ɗon ɗa mari wano 30 jon noon si 15 ans wattike ɗon ɗa mari 45 ans andun ɗo fo iɗa seeka e mbuku laydi iɗa hoppo happanno hoore ma no boni iɓe sanci hakkille ma ko muuru yo Allah jonton hoore mum yo Allah sonnuton hoore mum onon ɓe waɗuɓe wadde ɗum s'il vous plaît partagez la vidéo maximum possible les gars. On est au 312 partages. Il y a 16 000 personnes qui nous regardent. J'espère que le lien est bon. Vidéo dit me signale dit me bloquer di fita jama ngendo. Ko tenen jawara ala. O quand quelqu'un laisse quelqu'un prend ça ibi siga be rewbe ko yare no be. Quand quelqu'un prend quelqu'un laisse. Andi lendi ngene mema nay fo. Tenen jawara wo hande kadi o jombaka. Wallahi motundo couple ji makko seedaji ɗum fof ko fita yimɓe ɓe mono ɗo ko premier couple makko on ni ɗo deuxiéme ɗo troisiéme ɗo kadi woɓe lanci o hande kadi kanko e Kansu Melody c'est terminé o si tawi on no mari bantara walla ndara ka o ɓora ma ka o ira accu tenen jawra ala e ɗum wo firti ko aldako tenen jawara wo o falaka Kansu Melody no wowle o falaka mono jale o falaka mono fese wonde kadi hakkenno ko Kansu Melody mettatamo wo yiɗa goɗɗo wolanamo fi on adna e lakara kono noon min miɗo ɓuuri e andude o aduna tuma kala ji o wi falaka gorko haray ko fiyongo woni mayide haray ko fiyon wonki makko ko woni sofintinnade min wolanma tuma kala jiwo kambi wi falaka gorko tuma kala jiwo kangi wi o gorko wela talan mi wola maray ko fiyongo woni mayide imbe eskorobe kere men ganda ndare tum parmi vous les hommes défaites là tuma kala jiwo wi mimi falaka mi dan nan defiyo haray mo naba kara mo ko mo gereto haray mo habba ma ton e caldi hara no sago makko ko fima wowle tu hara jamma nyalaro ma sago makko ko fima wowle tu kala ko nani inde mara mo tudi noppi iden habi kono awal layla nun kelda awa ɓeɗo woɓe seedi woɓe falindira ka adna e lakara kono noon mi anda gorkon kan ala wolude hay hunde mo jokki haaju makko kono tanen jawara annoncé aujourd'hui wande kayta goto wimo maddan Kansu Melody o yiɗa haray ko ɗum woni ni ka actualité donc ɓe mari ɓiɗɗo goto no wiye kere fala
ɗum kadi aray ata nannaki yo Allah wurnu heɓa ɓen barkina mo kala ɗaɓɓa lawol ka tigi tigi no gerdede jama o ndara e moƴƴa si jomba sina ɗum do geray piiji ɗi welaafi donc are hande ɗo ni Mamadi Doumbouya no weltanede o fimo soodi avion je combat Afrique ɗo fo regardez Mamadi Doumbouya joni golle makko ko darugol no soodira armuji mi anda konnugo waɗata ɗum ay o ɗum ɗo fo ko fita o yaw ko fita o itte laamu nini mo soodde hélicoptère je o yi déjà ko darna kon ka paleɗa ɗum ɗo fo ko fi menti en dordo Doumbouya ɗa yurmanmi yo Allah jonnite hoore ma parce que mi sikkuno na argol waɗa lagine kan français arɗa mi sikkuno koye hoore famodiral e yiɗɗo guinéen ɓen jooɗotoɗa kono ɓawto ka tawi an on ko waru hoore hikkinɗa yeeso ka neɗɗo fitinajo ala probléme min hollete ko arta kon si Allah jaɓi ko ɗum waɗi min o fo yiltito ka duɗal wakkilo andine Mamadi Doumbouya ko Allah woni lamɗo wana gooto Mamadi Doumbouya fi makko gasaygoy kono noon ko hoore wakkilare kadi jama on voilà s'il vous plaît ces notifications là donc rappelez-vous en ordre dans notre pays il y a un info qui vient de tomber là et voilà, ça vient de tomber. Cet homme que vous voyez là, Omo Yidondo, o e Mamadi Doumbouya woni groupe goto. Ko bandiru non kadi wonɗo yide ɗo mumi holli on ɗo. Ni ko laami Tchad. O yi hande kanko kadi ɓe waɗanimo grade maréchal. Hollugol woka tigi oɗo kañum kadi ƴetti grade babe mum ko ɗum ɓe faala addude lagine oɗo noon o ko wawi fenande kon ko siga nde fenande nde Mamadi Doumbouya waɗi ɗo kono kanko e opposition ɗo andi Tchad ala siga men Tchad ala yimɓe marɓe pression ko yite konko wuli ɓaawo Tchad ari no mari paykun sofu kun hakkenna ko président hulayno kum paykun ñande gore manifestation yalta o ɗaɓɓi ko wiyete kon sinaper ɓe darni ɓe hoore dalje ɓe felli paykun kun ka hoore sukaɓe buyi fesi wullirimo hande noon Tchad fo no landade ko yo iwka laamu kono fi mañi pilugol sukaɓen Tchad voilà ce qu'il a fait o wi joni ko ma France raɗe jonon ɗo France no joɗanani e joɗande musude télé lagine ko fiyonta somi arti e oɗo ɗon andi France no wiya par ce que kala marɗo lobbying haray no mari lobbying ji mum ɗin kono wana fo wolete France no wiya si Doumbouya iwali min jiiɓay programme maɓɓe on e nder leydi ndi ɗum ɗole kay ko ndi Jahiril Moustapha menen porto no jentime ɓale no jentime sokka juuɗe min si min ni mi gaynay ma en tum fewne ɗo ni France waɗiɗo uddutugol église ɓe no daali toon CNRD o mbawuri e fof naɓuno letterji yimɓe bu'i naɓuno letterji to fiyo invité joni noon ni Mamadi Doumbouya e hoore mum o faalaka o titre wiyaɗo kam français ji no invita e no installa e nder leydi lagine ndi feeña joni noon Ibrahima Traoré no andi ɗum Hassimi Guetta no andi ɗum kañum général Thiani no andi ɗum wallahi simi e Mamadi Doumbouya men femodira law makko ngu seɓitike wawi ko Ousmani Gawal mari kaya o faala yeddude tawi jama ko ma fama so jaɓali komi wimo kon kanko Mamadi Doumbouya o yay ko kaani fewɗo ni France no maapi ha par ce que onon tigi o yii Macron no fitta hay paɗe Macron no fitta paɗe Donald Trump o yii Macron no ƴetta dramje or waɗana Oumar Sissoko e mbalo no gerdede
no gerdede ko ɗum waɗi ko ma gere waɗa lagine seeɗa yiyon ko feƴƴata ko yiyon filingiji yiyon affaire ji no feƴƴa yiyon mafia e ala minen ko ɗum opposant bandi no wela men minen opposant jora ka bandiru hara waɗay haalaji sofuɗi ɗum no weltina men minen ko ɗum welata men min yiɗa haala ñaari jenen pas minen ko coûte à coûte terre à terre préparation par les faits ko ɗum woni nder to jonno maintien d'ordre Mamadi Doumbouya naɓi kanji géré kore naɓiri laɓe naɓi kundara la ko waɗali par ce que kanko mo andi komi woni mo kongalande si o décidi o waɗay komin haldida min bonnay mo laamu ngun tan holor noon o ko woni laggine fo pocco paccare wiwgol kaari no rekkedira kaari no itta non buynayɓe Doumbouya ɓen d'ailleurs ko rappelgol mo taw tant que pullo laamaki ko wiyete comme fonction watta développement watta few leydi laggine ndin ɗum ɗon taw mo kala yo préparo ñamugol ko metti ɗum ko golle mum ñam hay lanɗan o ŋacca heɓude laggine lanɗan basalle ka o ŋaccino heɓude ka saku maaro ñande o no towi ɗum ɗum ko plan amen minen min bonnay famodirtaki ananata ka ɓe yahi wo ko ɓe toroto minen komin faala koye laggine ɓurtu e famodire maintien la paix ɗum fo min jiiɓidiray fuloji amen ɗi fof jiiɓidiray ɗum maintien la paix ala maintien de paix waɗi laggine wara mo kalno jokkiyaji mo ñande pullo laami inna way pullo laami ke leydi ɓutta noon nde ñande si ɗum woppi mahen oɗo kadi en hukki puri yolli gotal andi ko ɗum haalannoden Alpha Condé wiɗen mo jatti laamu ngu e duuɓi joyi o jooɗi wonde famodire wonde famodirtake oɗo kadi o sikki o holla en bandiyagal Doumbouya ɗa yurmanmi Doumbouya min huwete nduggu bandiru a gaynali Doumbouya min jiɓete haal c'est-à-dire tu vas lire l'air ange yaadiɓe ma fof ɓurtu landay kamo mayen tum laguine d'ailleurs na fi insécurité ta wona wolede c'est-à-dire insécurité totale no installé e deedi yimɓe ɓen ɗum ino wiye tufoyte laguine c'est-à-dire laguine wawa kap c'est-à-dire honno wiyete wata ɓedirde kun ley kun ɗon e laguine par ce que ay ɓenno évolue ɓuuri laguine fewn ɗo d'ailleurs Mamadi Doumbouya pour le grand malheur pour la nation guinéenne Mamadi Doumbouya ko lanɗo kataɗo no yimɓe ɓen anda ɗum Mamadi Doumbouya est l'un les plus malheureux de l'Afrique ko Mamadi Doumbouya d'ailleurs kala ɓattiɗo mo tuuna Mamadi Doumbouya mi fodima mi huwete ko mi huwali Ousmane Gawal dans l'année 2025 Mamadi Doumbouya a joɗoto fesa wulla tu vas pleurer je te promets je vais te faire lire l'air nini wara jetti ɗum pagay menen meɗen arandema abotum tu vas comprendre les jouets bon dans ce cas joni mbuɗi on accama sendanede entre kilanji ɗi kilanji buyno laggine kilanji bandi kilanji manipulé famine rappelez-vous le moment donné piiji ɗin no sansude nokkel ɗin fof woni au sein de l'opposition woni au sein de transition fopp no sansude hande sukaɓeɓen décidi nadidirgol CNRD c'est-à-dire fof faami ɗum ko ɗum waɗi kala ko ɓe yahata ɓe naɓori jarde combat pinka ranso roquette ɗum fof kon ɗum gasata ɗum fof ko angal ko guerre Mamadi Doumbouya d'ailleurs hande mbuɗi ko wi o heeɓi kon ton fof e o soodi goɗɗum pinka o elti goɗɗum yimɓe wo ɗum fof ko fi refondation no guerdeɗe min mi wawata waɗangol siga Ammara Camara naafi ƴiyagal so Ousmane Gawal no wiya yeɓi weltani ke Mamadi Doumbouya wari o daari nene yan poro Allah dandu gorko wonde taafu ñaama e waltude taafu ɓirtay miran taafu feccay leɗɗe nanno Ousmane Gawal no wiya yi nene ngari haɗo min e selludale ngar dara nene jaɓali ay selludalen ko ɗum halduɗo ay noon Doumbouya kanko ko escororu yo jokku ɗum o anda ko fewnde
jokko ya kanko e ndesa yande makko bi fittay do nyoge dumbu ya da luba jama da ukko jama on sinsila jama lagine o a mettitime dumbu ya welali jama on fala kama ande fala kama jango kono ko woni ko ngarde le 31 décembre o yay ko kirde o discours fendane jama joni halti foti o prépare hare ko dum halda fotta kono mi Ousmane Gawal no wada do escoro yagal ko mami holla dum jama ma andinen dum jama kadi be wonbe jokkude Ousmane Gawal yimbe komobe like page s'il vous plaît o ino jawde tum to andi no blokude be yimbe komobe yimbe feetube be hakkille mun tabita walla dando e feetere walla dandu goddo tawde hakkille den no sotti andi buyno ga hakkille den jodaki stayno jama on hakkille den no sotti seeda ko ma faamondire watten dum e feere be yimbe jokkube Ousmane Gawal fop ko yimbe be hakkille mun sotti yimbe désespère be des aventuriers permis enfin be no sikkude menen men jokka so mo gondiri don wadi groupe Serelak goto jokkata personne ko ber ko yalti do mbudi o jijiraje bandi den soda kionci watto ya o ka den nyande tu ko dun tu wonto Ousmane Gawal non joni perdi buri nawna ari ronki nafi giyagal ngal fo ande mo wala dafi Ousmane Gawal no utimo no joni non alhamdulillah rabbil alamin sukabe fullo be fala malamu non joni dum don weli lam fota e mi do weltani Allah ko Allah tawni mi jamanu be sukabe fulbe fala be lamu ko Allah marden ko weltani den ay ko marden ko holoren tuma Allah ari o kon gayno ben o battoto Allah no batti en ko dum wati so tagi en Allah no banni en hata ko makko sai buy falete waude no mi waino o wata waude ni min bawto tawi ko yimbe holordo min mi holori Allah mi wi ko kanko woni wallowo kanko tagi leydi tagi kammu tagi ndiyan tagi yide min ko tumi holori mi wi min mi nafi mi nyamata ko birta goddo gollintala ko mi fala ka je ne servira pas l'état je serve l'état non moi je serve mon peuple parce que lorsque un peuple te soutient tu vas dire oui le peuple est derrière moi donc on be like ko be partage min ko on mi holori na lando na goto so yande on accita saaji mon di fu accito golleji mon di fu surtout kadi be wonirbe ka YouTube to buyno yay aboni ka chaîne YouTube ton do weltana idon jokki ton kadi don humpito buy kay no yay aboni ka TikTok ji ino jento yewtereji an gongaji wondude humoriste parce que min mi alani on tami mi arata do moningol ay goto ce n'est pas mon objectif min ender ko mi yewtata gongaji andin ko fop atawa e fija jalano e nder mum kono ara da andi ko gonga parce que min mi ata goddo jetta téléphone mum ara yewtugol jama o sensibilisabe andnabe ko fewndi e hore gere mono wawi gere lagine no don mono sorti sobe mai no andi no wawi wadde foso fasa lagine no don terte dum ko yon aru yewto jama on e hore teddungal e hore fija jala kono ari be andi ko gonga geratasi ka faminama kono ay gonga dina kanna e hore gere ko do wadi si wiwden lagine do taw objectif mengon e duubi feddudi din hari ko famingol taw fulbe ben ko ma hebe laamu Allah wadi salinobe buykina pama buinama ha wobbe no do buina man patrombe joni non kadi l'enfala yen impose ko wiete ko nganyani ndi seda be wi bonki fota ko no bonki jigono ton no weli amani ma bonki fota wana bengu goddo nangida ma dum bonki o yimbe ben no jokki kono bonirte non sediri ka woli ndira nen gonga yimbe ben do ben nay bonki moƴƴa kono be jokkay minyan goddo be jokkay be nguli yimbe ben be wada bandiyagal be na bonki moƴƴara be jokki bonki ka yimbe ko gonga ka ko fenade se yewta en dari ndide se yewta en fonde jon non tuma pulle fu tawi ko hakkil américain mari on ko on no famondirirte ala tuma pulle fu tawi kanyum ko hakkil français mari nous sommes des français voilà on demande loi
luwa onto luwa menen ko fulɓe fuuta jogiiɓe hakkil Boubacar Biro fulɓe fuuta jogiiɓe hakkil karamo ko Alpha Mo Laɓe pulle fuuta jogitiiɗo hakkille waliyaaɓe fuuta ɓe ñannum ɓe man partout menen ko ɓen fulɓe ɓen faala taw wona ɓe fulɓe fuuta dawɓe l'école ji haa wumiɗino rena yeeso mum kayɗa lagine o bon on a fait les études en Suisse en Allemagne en Japon ɗum mbuya waɗali étude ko fino pinka lowirte tun o jangi ɗum tun o meeɗa natude breve ɗum mbuya ha jaka e diplôme tu vois kono diplomate fulɓe fof ko kanko woni dogande ni bon rappelez-vous en ordre hande objectif on ko hombo ko andingol fulɓe fuuta ɓen ko laamu falɓe kono noon ananay woɓɓe no wiya o pullo e tantako na pullo fuuta gollanta de tuma gollata o gollo hakkude ma e Allah andi buyno ɗon haɓɓiti ko ma fulɓe weltanoɓe yimɓe naafigiɓe yimɓe escoroɓe golla fiyo yimɓe weltano ɗum ye a waɗanay ɓe fulɓe aron ka pullo bonɗa waɗande a ɓe araniɗo goɗɗo saku ummaro so waɗaniɗo goɗɗo otowal tawi goɗɗonoyna fulɓe e tantako ko fenade pullo fuuta ne jokki haaju mum stratégie mum plan mum nayon jaɓuɗo yimɓe naafigiɓe ara wiya ɗo pullo e tantako lagine fof ko dugula anani duguloyagal ngal yimɓe ɓen no mari ɗum fuɗɗo no felayɓe ɓen buye mon no ɗo si en fellidiri e wirtidira si en fellidiri tum e wirtidira si en fellidirimo kala no mari défaut ji mum ɗin ɗo yimɓe panto kineɓe kine ɗen ara no fotawa ɗaɓɓitan yo so ɗaɓɓitilam mi wolay ko welata min kala ukkiɗolam mi jiiɓete billahi wallahi tallahi hande kadi gikki ala fijirɗolan o ka dossier ji am mi memanamo ha gano aywa tribunal bon rappelez-vous affaire o gikke ɗum yo waalo maaya fulɓe ɓen fof hande haldi fotti ko yo seekodire joni mo nanɗa o ɗaɓɓen ko dartore kala ka yawɗa e pays nanɗa ɗum andu wara e gonga falama yaade leydi mi sosojo no wiya o kamena mi andi ñamaku no weli ha ñamaku e suppu kono ko si maaro no ley sa nanu soso waɗa e bembe maaro si tawi no yaltude ka port Allah yaafo alaji Usmani Fata ko alaji salluwa ɓiɗɗo gorko pullo momi onerata e ɓernde am pullo beɗɗuɗo pullo moƴƴuɗo ɓernde pullo gonɗinɗo pullo yiɗuɗo leñol mum mayde no tiiɗi doole ko ƴettani min alaji Usmani Fata ko fewndo ɗo haray si tawi fof ko gotum tuma sansodira o andete tagaɗo ta suɓe naafigiyagal no fotata o no wawɗa wawde o jaɓu wiwgol daɓɓo mo duwaka haray naafi Aliou Ba tu yewteten ɗo Aliou Ba hiɗen darude mo en tant que mo wadde ko welata en hiɗen kellande mo enen ko ɗum kadi na en firtu ko yewtuɗen kon wiwɗen hiɗen supporti présidentiel lu dalen hiɗen ɓawo maɓɓe ha kaɓe faala o ko wawanda oto al panugal ko pottingol ngal ka lawol aro wattangal ɗum ko mécanicien enen ɗen ɓawo présidentiel lu dalen hiɗen heɗiɓe kala ko ɓe wi hiɗen jaɓi hiɓe mari stratégie Allah tawno ton enen hiɗen ɓawo maɓɓe ɗon ɗen heɗitiɓe ko woni noon ay ala ko ari luttude haray jama on no heɗa na en memmin tana Aliou Ba min alamo manude ɓuri ko woni ko wadde ko ber ko waɗi o men kella fewno ɗo ni o hewti lagini meɗen weltanimo ha a yewata maayi meɗen kellanimo alo e retour kono wiwgol min na mi ñama kala opposant de min ko sa waɗi ko welatanmi mi ara mi wolana jama on kaari waɗi ko welatanmi feƴƴen menen komin waɗi combat selludale min watta ɗum ɓawo ɗaɓɓowo laamu hay goto menen opposant jo sa ari anni a neɓay ka opposition a memminta pankare menen fima warata men de ma piya men darete ko a wi no faala laamu adday projet ma on liɓa wiya Paykou Sarr min nanamu wiya projet an on no ɗo daari ɗum mi janga mi wowla min na a wi ɗum ɗum e ɗum waɗay menen ko ɗum sa mankini bindu gotum mi wiya ɗo manki kono jokkugol ɗo opposant inna wanoma ala owe min Aliou Ba e calam moƴƴa min Aliou Ba en koye min golludu ɓe gollintalam mi gollantaɓe donc ko intérêt leydi mi wolta fimo
ni si duuɓi a multipliama laabi ɗiɗi ara mi hecci Aliou Ba donc mi waccali Dumbuya ko Aliou Ba waccata ɗum ala ton Aliou Ba ko berko waɗi o no wawa examen implicien est égal à D na D une fois D mais wolama implicien est égal à D men ɓeydata men ɗuytata ni mo weltana ay mo memante Dumbuya ha o rekilay tumen no kadi fof ko tuno jako danigal jekade min ande kadi on jaɓa yaren hakkille men ɗen tan yaw hakkille goto tan dogin dogo hay goto mi yiyatata goto yaw wallitomo berko wayi ko jonno onon o wallirtamo mbuuɗi o wallirtamo otoje o wallirtamo motoji o wallirta son wallay Aliou Ba o wallay mo ha fo anda o wallimo kono ko so yaltini projet on o liɓi o wi hande kadi Dumbuya ñalande kaari feƴƴata o suma so landike ɗo 10 millions en fo en collectay hay min yaltinay mbuuɗi an do laaɓi poy min Aliou Ba min Mamadou Paykul Sare mi wallini tel min na kaari wallini tel ukku yite maɓɓe no Ousmane Sonko warruno ɗo non ɗo militant e sympathisant Pastef sodonno ɗo Ousmane Sonko otowal Amérique tawa felluɗa pinkanata ala ko ɓe gerali kono menen inugol ɗo kaari no kelɗi on tigi yo kelɗu ɓuuri jandi min ala e ɗum menen min mantiɗo Dumbuya min yi ko yaltani men ɗum ɗum lanni ɗo de mantugol sori en mantugol ministre ɓe mantugol siɓɓe mumen ɗum lanni hakkude men ɗum so tawi ko ɗum wonɗon ɗo yon tigi waalo ma min ceka men bungintaɗo hay woturu faalaɗo bungine ɗo ɗaɓɓu jiidira bandi ɓe bunginama ma yaha kanene ma e bemma mena min ala ɗo bunginde hay woturu jama Habibou Marwana on deƴƴoyi hokku waywa berɗe yafaɗe jol bensina fenanalima Habibou Marwan le marjuwan deƴƴoyi hokku nini ɓe dampamo ton e hoore lando wiyete Zam min kay non wo ko ɗum ɓe faalala wadde min noon min goɗɗo mutintala gayna min komi hoodere je suis étoile no majja owe Habibou Marwana jama on ɗaɓɓiti ha ronki deƴƴinogoy ayi majjugol ala mbuuɗi majjugol ala jawdi majjugol ala riye ɗum kelɗa jama o ɗaɓɓu o kaalisi ko lekki ande lekki yawre wallahi billahi tallahi ɗon andi on innay ɗo yiɗimmigoy kono ino ɗo 2000 personnes si o 2000 personnes ɗo wallahi si ɓe senditi o live am wallahi o yaha e few harna ko wontiri ko mbawo non hakkundeji men nayi waɗu gañanidi onon kadi ayna mbuuɗi landa ɗo so yi CNRD no ɗaɓɓude blogueur ɓe wawɓe huɓɓingol 2000 personnes 3000 personnes dara ɓe ngala so yande miɗo waɗande on ɗum ɗo ko parce que ko fimo kono non argol o tum partage ɗum c'est un problème pour vous je m'appelle Mamadou Paykul Sare ko non minnete yimɓe komoɓe kayiɗo oɗo lando inde yimɓe sustaɗo yide goɗɗo ko yetta o wiyon onon tigi kon siɓɓe oye marɗo jawdi tugon tigi si wi on ko jallo yetta wi ono kadi nene mon ko jallo yetta ɗo waywa gorko bandi kala jiwo labaɗo ko tokora nene maɓɓe kamɓe nene maɓɓe no inno Fatumata no inne Binta no inne Lamarana no inne Aissatu siɗo ɗaɓɓude gorko bandi kala jomo yimo faala ka tokora nene an hara ko weccale minen no meɗen mari nene ɓe partout e o aduna minen si mi wima ko min tokora nene amin ara min tewi ko de Allah bandi gorko bandi ko no way mo yo ko mi tokora ka tokora nene am way ndeysan bandiji hakkaɗi bandiji huɗaɗi bandiji murtinayɗi bolonda fa foro ko fenamma bon on andi se yade e famuji ɗe ten jaɓu wawgolo yimɓe ɓeyditaɓe population o se gaddi e fottiɗe yewtude fi leydi hande miɗo mari doole ɓuuri RTG ala blogueur jo darotoɗo laginini yeeso an ɗo ala yontigi no hooli o huɓɓini live ndaari minen ɗo namono mana mi yiya yinkoy tunukoy no heɓɓa ɓarinda gollan ara miɗo kirɗaɓe 24 riel 2000 personnes darta 24 riel si ɓe woli indema haaju ma e ɗum ɓey haaju bare balcon hekkay kono gatata bareru si neyama e balcon ɗum hekkay kono ɗum gatata min mi haccakay ɗi bareɗi yawji beeba e duusu sokkajuɗe ɗum min mi feƴƴino ɗe min mono moni ma ino naɓiti ka hewtali ma ino sorti soɓe tawn tigi hollu goreɓe maɓɓe
holluɓe dartiɗaɓe enen ɗo fof anniversaire jomen on ko dumbuya woni siko ferotoɗomo kaaƴe woni siko wolomo konguɗi mettuɗi woni siko yennayɗomo woni siko piiridayɗo e makko mo kala koye waɗu ko wawi ko minen ko ɗum itton noon sekko mon e inde selludalen nan few itton walli noon to on nagorejo mum selludalen ko babirawo mo on nani o ko yawɗa ɓollamo addon jonnon selludalen siɗo waɗa barki so waɗaka barki terto ɗon selludalen ko a woni ton enen e selludalen en gayniti probléme ala hakkude men ko mawɗo men doyenjo men mo wonɗe ɓawo mum o wi si tawi guine en no waɗa lanɗa no faala laamu e yaw waɗa gueɗe ɗaɓɓita laamu adda jonnam ko ɗum o holli donc terte haala wi onon hay goɗɗo seli on selatamo no onon ɗon hulɓini onon ɗon mari systéme panel hulɓiniɗo si goɗɗo wima hey tertolan tusiɗa gayna gerdu e yimɓe maɓe c'est fini ko no woni ɗum terte selludalen terte ɗum de ɗum lanni ko anniversaire ka ko anniversaire ko onon andi to je connais pas terte yimɓe ɓen ɓe foofa onon hay goɗɗo wi mi woni ɗo taw miɗo habbi présidentiel dalen holli on c'est une question de temps hiɓe sera ɓe habbi ton koɓe habbi kon no wodi koɓe prépari ɓe yaltataɓe wolani joni enen kadi ɗen habbi ɗon allah tawara ko ɓuuri e moƴƴande joni noon ko yaltutuɓe ɓen ga enen joni ko enen noon woni gurdu gardannade ko enen haldi fotti dumbuya deƴƴata ɓuttata waletake ça reste pas donc jama on mo kala no habborako min allah waɗi jama on ko haala habborinmi lere yonay tu yimɓe ɓen ara kone allah min ko haala ka haala ɗon mi hikkina kono si allah jaɓi haaloɓe no tawa e laamiɓe ɓe menen ɓe wolayɓe yimɓe jento si min décidi bonnugol ma inde min bonnade hara kadi min ceka minen kontirandi amen on ko 100%. On deñane nanata ministre ɓe ɓen no inna kala palor sort tout le monde écoute ɗum ko blogueur wona wolede fimum minen men ceka minen min wola bolonda o fo heɗo wonirɓe amérique wonirɓe france wonirɓe asie wonirɓe lagini fo no jentimen min ceka minen sen haaldi koynen sina enen koyen bonnu ay noon dumbuya ayniɗa hakka ayɗa boni feere min mi ala pinka hen kono ay koɗo koko huwete a jaanni e ma on ko fusugolla hunduko ittañiije awa ɗo yo ɗum waɗu hara an eɓe jokkodirɗa fof mi gengay o mi hukka faya e mon bonɗo yon inde yimɓe dugulaɓe pulo escoroyi no inna dumbuya excellent tere mon ɗum mi wi ko fiyo mettugoy waɗi simi wowli tawi kay no woodi ko wawɗo wadde mi andu hara kon ɓi bemmo yimɓe addoraɓe e leñol yimɓe escoroɓe yimɓe pigmeɓe yimɓe groupe wawɓe Ousmane Gawal kay ɗaɓɓi yimɓe feetuɓe no addi lagine o ko yo wodu fi makko yimɓe ɓe yiɗaka e ɓi jiiƴam palla yo allah dandu en kuddi wo min ko mi yaw mi jokka Ousmane Gawal min ni o feeti min Ousmane Gawal wattita e suudu ko suudu mi ƴettata min suudu no ɓurani mi Ousmane Gawal e ko jokkimo fap Ousmane Gawal on ɓikko Sergio sokka juuɗe makko bon. C'est le nombre de partages qui compte dans notre vidéo. Et revenons dans notre pays. Aliouba Holli, wo porti plainte contre X. Parce que be abbi mo nangude darniramo hornde. Wonon ɗo yo ɗum hewtude. O yidi e portoɓe ɓen woɓe yewtoyi. Ɓe hollimo yo artu lagine o memmina birdi. Abade 31 décembre Aliouba holliɗo de article o Mamadi Doumbouya feƴƴini leere pet leere goto o kay mama waɗa e sar nde donc wara mo tawa hikkotoɓe yeeso piira ɓen o holli kanko Aliouba womo haɓɓi kaydiri ko innete ko affice waɗi ka siège makko wo ko woni toon ko Billo Ba e Foninke Mengue wo e nder ɗum ɗon kadi o accitata o ittata ndi ittatake ka siège makko ɗon en tant que ɓen ɗon yaltaɗi wa nouvelle ji maɓɓe heɓo wara ɗum ɗon no haɓɓa o noon ɗum ittetaki goɗɗo wata ittude ɗum ɗon kadi koye programme makko ara ɗum ko teddugal guinéenɓe ɓen tawaɓe toon ɓe fof bon dans ce cas revenons à nos moutons Kassory Fofana eyno komi wonnon kon haalande o kikallajo ɓoyliɗo Kassory Fofana au juge, donne-moi la chance de me soigner. Je suis prête à me défendre, à défendre mon honneur. Anaoula fous.
Kasori Fofana fena woyo Kasori Fofana o wi wo torike o jeeji o wallini juuɗe koyɗe yeeso Ali Touré e ndaren tawi jawdi wujjandi wana jawdi e Kasori Fofana no min mi yetti Allah mi faala ɗo yo yenna peti ko fattu ɓura waɗayde barke o aduna so ndaari ɓe latoɓe ballon mbuy ko ɓiɓɓe fattu onon o ɓiɓɓe halal mi sikkano wodi ko ɓokkuɗo ɓiɓɓe halal on joni sinda o fattu bete ɓen kañum no laamade hayno onon ono wiɓe kon halal ɓen onon na on fattu c'est très bon min ɗum fo haaju an ala ceretelanɗi fof so faalan wiyay fattu ɗon faalan wiyay wubi kala ko tawɗon vous mettez sur mon nom mettez ça si ça te va seulement ko mi andinte tun hande ɓiɓɓe ɓurɓe marde ɓen entreprise ji ko ɓiɓɓe fattu aymo landi kama ɗo ko hombe woni ɓiɗɗo baben Cristiano Ronaldo aya ya anda hande mo landi kama ɓiɗɗo Cristiano Ronaldo on ko hombe woni nene makko a anda yimɓe ɓe nene mum e ben mum kelodiri si jombidiri si ɓe wima ka fattu haray ko ɓe wiyata kon tun ko taka wernata koɗo kono on taw mi walliniɗi dossier ji an on taw on walliniɗi dossier ji an ko ɗum tu waɗi sina ɗum no mimiɗo wawi rantirgol siga ma ha nene ma kella ka wontiri o min wasire nedi ko passeport diplomate woni komi jonna sa on fina hay yennugol on wawata mi yeyɗo yimɓe no heɓɓa yennugol yimɓe har mi tawa fota par ce que no yennirton noon hay seytane yiɗaɗum seytane no harmiɗi fimo seytane yiɗano wawɗon no tagaɗo taw foti ndeɗa wola mo ɓurɗa wo hara yiɗo anda hewolo no ɓurma o yurminte woni kono ay nde ɗon winda commentaire ji ɗo yennare hay fota onon ko holloton ɗon mari dole wo ko siɓɓe mum jamais plus jamais ɗo yiya suka no murta ɗo pirida e maninkaji jamais plus jamais ɗaya ɗo suka pulle no nadidira maninkajo ha fo kella a yiyata ɗum ko joɗagol ɗo tun faminana siɓɓe mum menen noon menen ko bandigine defata men ñaama meɗen jaɓi ɗum fof kala ngal tawɗon kono hey ala ñande anduɗon mi on tawa miɗo fetiri wa courant petit ko mema maya pay kun ko wasinedi on a ɓirtake ka contact courant ay noon a andalan testa gasa ñande goo a nanay fiya yimɓe layfuɓe mi sikkuno a continue a winda fattuji ɗin no lagine kono ɗin on susta wolde fi majji ay ɓe naaday kure e mon bu'ina on dampa soofina on haaƴa mon ndiya moi j'accepte tout ce que je vous dis mais min hay yiwɗami ɗa reni qui je suis ko Allah mi holori wana e goto yo Allah woni ballo men leɓe noon ano sujet Kasori Fofana o ala ko gerali tallamo Alpha Condé toriɗen Allah yo Allah bonnu laamu Alpha Condé Allah bonni laamu Alpha Condé bonni kadi yaadoɓe Alpha Condé ɓen e ndaren tawi Allah ko lanɗo itti le 1er janvier fulɓe Fuuta tigiɓe ɓe natanayi Dumbuya Kaluwa haalana mo ɗum taw yo andu Dumbuya a meeɗa andude ɓe wonɗa gerdude ɓen kono min huwete ko boni Dumbuya itti le 1er janvier mi haalane no haala no gasara ɗam manditi mi sikki ɗum ko 2022 waɗi andi ɓe wi tagaɗo si tawi ko wolata ko wona ko hottiɗa si tawi ko anduɗa haray wona haala marché minonoma Dumbuya yayi a juuli donki labe andata ko jokkuɗa immoɗa mi anda si tawi jama on no manditi vidéo an on coupa mi yino jelijo telen kongo to no inno kumpay kun ko gaño fulɓe de ino mi anda si tawi ɗum no wuuri Allah tawara no wuuri selli kikalaje bandije fimayɗere on som yino on suma ɓen no waɗi groupe o e panel o ino wola inde paykum barkinakum nene duani baba jaɓi amina ɗum ko paykum sare mino kikalare ay woɓɓe kay no mari ha kono ɓe surraki woɓɓe de wi no mari kono ɓe surraki kikalaje yara ɗe ndiyam porto kade Allah tuma goɗɗo boni ha wi yacci yara hande bonki yonimo on kikalajo mino waɗa kono ɓe deƴƴino ko wiyano berɗe yafade minen mi andi min mi holluro ɗo yimɓe buyi minen ɗo na jawdi woodi ko yimɓe payku sare si addima ɗo o hollima yimɓe ɓen fima luttay andede mo kala anda fima na mo kala Allah yeɗani ɗum
Allah o kayimɓe ɓen piiji ɗin fo ɗum kadi wona retenir et à souvenir. Alors chers compatriotes, mi halanno Mamadi Doumbouya teppere ma laɓe ko nambarama, parce que d'ailleurs ka bandi laɓe ka saare ɗon ko a yeeyoɓe dorogu ɓen no wattanila na fimayɓe ɓe. Kala lanɗo halkaɗo jiiɗitiɗo wari pullo memi laɓe fima bonayi seede ɗum ko gonga. O wiyeteɗo Bogo Holaba o ari laɓe himo wola penale. Andi min piiji gon tam yitta wolde parce que savoir est beaucoup dans ma tête. O ari laɓe himo duɗɗa penale Mamadi Doumbouya ha yimɓe maya mo wonana Mamadi Doumbouya o yo yaltu leydi ndi, mo wonana Mamadi Doumbouya o yo waalo maya. Laɓe wi ko saɗi ko tooli piyono wawi haala ko ɗum tawnanano ɗa meɗen wiya ɓe a warde ɗo no wawi haala ye o ko hon tawi o ko fooreɓe niyo e jabona Allah jarama ko ooli kon nanama. Nde ñande o wi kanko Bogo Holaba ka tirbil laɓe ɓe mawɓe wiyeteɓe Alhaji Simpiri no waɗi kaftaneru yimɓe runde hino wiya jama on ko noon tigi woniri, ko noon tigi woniri. Ok ɓe yo honto jeeya ɓe yo ko sere kore o ɓe yawa o yaha toon kadi o salmina siɓɓe makko ɓen ka stade o wakka pewɓe watta mo pine oto mi sikka on ɗo yaha laɓe waɗa ɗin haalaji ha o maaya. Allah no tora dirido on no fonta ma hen tum. Mamadi Doumbouya e Bala Samura ɓe ari ɓe addori kayyele juulugol donkil laɓe yiiɗo ɓe wo sintira wiya iye ko on to ɓe yuri ɓe fenani laɓe kono hakkili fof kuran acci heɓade kuran acci heɓade. Bon ɗo kadi ɓe ari e waɗugol poco paccare on faami kono ma en tun no ñenta ɓe wi hey taw hawju jiiɓuɓe Alpha Condé ɓe mayaligoy min yolla e Mamadi Doumbouya yolli hulɓiniɗi si minni on ɓe fellidiray ɗum ko hakkunde amen. Mamadi Doumbouya si en famodirali si ɓe waɗatama kural ta Allah hollidiran e bolondaw min andala huwete golle bonɗe jiiɓay programme uji maɗi mi maccuɗo manin ka bewata yeeso jamais jamais plus jamais jamais plus jamais jamais dans la vie ɗa sikku ɓeno sikkude gaccanayi ɓe quoi ɓeno sikkude ɓe laamoto en ɓe jaaɓe suɓaɗa puloy naafigi oyi ɓe ɓanna kaari hoko fenande minen hay Ousmani Gawal ay min dampimo ko ni min waɗi mi wi merde tine on s'en fout de toi ɗaɓɓi ɗo ni pay koye sularu e fimo e cigareti Ousmani Gawal gewi yo fenay mo mari kaya wi jani petit non mo respectal pay kusade ala mo respecta min Ousmani Gawal so moƴƴini leere goto mi bonnay ɗum e nder seconde holli jama lagine o fof mo mari kaya wi wiyetegil erni lagine ko yawɗa o labutaneji ba ka marché ka bisije France e Amérique fof jondidiri haala ka imo mari kaya wi no mawlani pay kusade ala mo hula hakkude Allah kum pay kud no feeti iye no c'est-à-dire réseau ji ɗi fof active kaya wingi wola fimum tay joni jama on nodda sumani na wayiɗa hayfi seeɗa o olano jama on o nawna a wolanta yimɓe ɓen ɗa nawni inko escoro no jooɗi France noddan mi téléphone wiya Ousmani no ɗo o nawna minna on fenayi mo nawni harale ɓe andi mo nawni o watti tirade photo jare o yaltintale o posta on en o aray taw mi wattamo e laawol o aray taw o jicco e ley koyɗe am mi tappa tele nde mi waɗani pay si ndikka sina ɗon an e aduna on taw on geray ɗum filme kay poste aray jiccoɗa mi lappa tele nde mi waɗani pan ɗum filme poste aduna o fo ndara min na garan jonde noddino ɗo yimɓe Ousmani Gawal noddo yimɓe ɓe ataka goɗɗo on ko pine oto makko on fetti taw yes o pum ono pay konko min fokkutuɗo ɗo ko makko ko pine oto on fetti min mi ajaka min komi blende min ay miijaniɗami ko boni ɗi sekete hakkude Allah min mo accinene mum e bemmum e siɓɓe mum e yiɓɓe mum wi ko min monanto ayay ko Allah maran ma kon hara wana kaaƴe
min kala ukkiɗo langa jiiɓoto ɗum non no fotata o ayali miɗo ɗo Afrique ɗo miɗo yiilo goɗɗo susta ŋeƴƴude sa ŋeƴƴi ande Allah no acci men kadna ɗo fiisigamo hukka yite mo nga yimɓe no inna pullo immiɗo won liɓaymo on tigi immaki immiɗo yanata ko Allah tun liɓata ko Allah ɓantata wana goɗɗo ayno wonon ko yimɓe ɓe ɓantaki tun ukkoto ɗon e mum o yahi ko Allah marani on ko hande kadi frontiére ala bon no yewtede o ko ma wartidire joni o yiisi yimɓe ɓe maayi gouvernement on haajaka telen ko feƴƴi conseil kori a cama wolede fimu deƴƴi hok awa telen ka ministére o wiyeteɗo Mandiane Sidibé ton kadi jangala sentanelam vidéo main s'il vous plaît il y a 600 partages c'est pas encore beaucoup ya feccere ko ndaari en ko senditali o vidéo kay dandina yen mi welata on ne haray ko andi gollon fondation Tidjani Koita no wadde concert gratuit labe honno mamum abi fata ko invité là-bas oyneteɗo fondation Tidjani Keita kanko miijota ko fiɓe blogueur ɓene kanko yiɗa blogueur guine on kanko ko artiste tun o waɗanta gratuit o wallata ɓe comédien ɓe comme ɓe andimo wallelam men humpodira mi landomo Simo e Jang kanko beteyimo moɓidirde piiji ɗi waɗana yimɓe wo forasiji waɗa siga ɗin piiji fo mi nani yimɓe ɓen no fena ayno min mi andama o waray himo invité artiste jo men abi fata ko mamu le 31 décembre ko ukko condi ha weeta e Sayfon Balde concert on kadi ko gratuit hino ɗo jonno inneteɗo fondation Tidjani Koita ay ko noon mi naniri Koita yo ari men humpodira wadda o kaalis on tigi duufa na ɗum haray o seeku leydi menen kaalis on so addata men duufa haray seeku leydi nani indema ono noon na inde bonde de mi nani woyɗa moƴƴi woyɗa walliti jama on ko non woniri wana non woniri min a ya wallala mi yaali mo walluɗa mi nan haray woyɗa kelɗi moƴƴa hara yimɓe ɓe wattila e makko onon guine en ay kon torotoɓe ko yiɗuɓe wallede ɗo yiɗi ko wiyete kon vie facile haray ka Tidjani Koita no ton on o waɗay concert ji gratuit e caye ɗen o mari fondation ji ka mbuɗi ñamete woɓɓe yo ko kanŋe o yeyata ɗum ko teddungal jama o nan donc mi walla yon ay ɗon yiɗi toragol onon guine en olla on ɓe toroto ɗon ɓe ya on ɗaɓɓiton ɓe ya on toro ɗon bon revenons au pays revenons au pays yimɓe ɓen joni no monani yimɓe ɓen vidéo ji andi noon hewti e nelana ɓen Allahu akbar jama no weltana ayna yo fenande wole jama no weltana fo no weltana clinique Pasteur Sekke Kassory Fofana a dit au magistrat de la Krief Kassory Fofana holli Kassory Fofana holluno nous préférons l'ordre à la loi Allah jarama Kassory wiwno wo kanko ko yamirgol ngol ɓuranimo appliquegol loi on en torki Allah en fattike Allah kala waɗɗo ko boni yo Allah jonnutumo kala waɗɗo golle bonɗe yo Allah yoɓumo Kassory Fofana ñande goo o wi'uno wo on préfère l'ordre que la loi on ɗon si innama yo ñaawe ka Krief min haray miɗo welti attigi jono ton hiɗi wela men Kassory Fofana ko waɗi ɗo fof ko golle makko woni hettude kala yurmindo Kassory Fofana yurmay ko yurmayno ko o ala ko gerali en o ala ko duufali en o Diané Amadou Damaro Camara en yummirawun goo kadi arino ton ko no de ko innete yummirawun kun kanka wuji kun produit ɓe jiti madan honno yummirawun ronku kun ko yawno ɗo Maroc kun jommidiri e pay kun clandestin un honno de ko yummirawun innete ko RPG arc-en-ciel ko wonno jiti ko yummirawun wayri ko yiwde ko yaltiranomi cité ministériel yejjitino fi ɓen wano sa innama num bafoyen adna no yurmi ɓe bafoyen deƴƴino wayno si wonano Guinée bafoyen Fabou Camara en
ko ɗum aduna koni mi miijitike fi bafoy miijitike fi Fabou Camara mi miijito fi Damantan Albert Camara he mi ndara ɗi bandiji fana suma en Allah no tagi bandiji ari lagine ɗo acciti kono Allah ko mawɗo dumbuya hendi ɗum fof watti ka askimma kuuli ari bandiji no lagine no wiye Usmani Ñeeloy yayino yo jama Usmani Ñeeloy oyyo aduna joni a yiyata Usmani Ñeeloy yarno wasama kala musidɓe Usmani Ñeeloy ɗaɓɓitama ha ronkama alamo yennaka alamo wolaka ɗo fimu kono ka Ñeeloy yahuno yiyaka goɗɗo anda ƴawru joldu aali alti montu ɓe nangoɓe yimɓe no mari kamara yimɓe nani Usmani Ñeeloy accama yiyede joni a yiyata hay wonɗo wolde fi makko jokken ko moƴƴi Usmani Ñeeloy bolonda on foppu tettike fi makko ko on tun nanga hay goto wiyali yo accite la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam goɗɗo nange jama fo halda fotta no moƴƴanimo awo no waɗi ko boni ko on tun nanga torunde Allah waɗali hay nokko fi yo accite ko kanko tun nanga goto landaki konto naɓira non franchement il était détesté par la nation hay goto hay personne kontu woni hay avocat o na ala tefande na avocat na jama na hay goto na militant na sympathisant ka o nangano hay bareru landaki fi makko ka o nani goɗɗo no lando fi makko min do mi nanali hay chien no lando on to woni hay chien personne sta no ara ono ngon nani goɗɗo no lando min do mi nanali awane boyay to angon si ɓe accitalima haray tu vois no leydi lagine ndi wone fimo nan fi ono yimɓe daniɓe ɓe komoɓe ɗiɗo oɗo lando yimɓe siyata e nde saare mum ɗum noon hay ka wone ala kono akiri yimɓe bolonda yimɓe motoji min nden saare wela Allah kono akiri no wayi ni kono akiri a ƴawa e hoore balkon ko sooti tu yiyata saare marndel mi huli kono akiri saare bombonna ko andirta lagine no satti ko moto e dego e endo to woni to bombonna min depuis mi ari Sénégal mi yaal ɗum ɗo saari e leydi a tawi babbi bare no ɓuri ɗuɗude yimɓe ɓen o ya watta yila kono akiri ko ton yatta ñaari laɗɗe no kono akiri jindayɗi jemma min mi wolindi leydi sulme kono akiri ɓe wujjete ara ɗon darodi kono akiri ɓe wujjete ɓe darata kamɓe wujjuma ɓe dartoma kadi kono akiri fof ko démarcheur saare kono akiri nde yimɓe ɓen fof ko démarcheur ɓe fof no andi magasin Madina kala mo jonoɗa mbuuɗi a hettata kono akiri yimɓe ɓen fof ko yeyayɓe téléphone ji kono akiri ɓe détournay goɗɗo joɗɗa ndara sikka ko e cinéma ara ko pratique mi huli nden saare kono akiri fof ko bandi ala mo anda hoorejo leydi fof no andi ministre ɓe no andi commandant ɓe rewɓe min nden saare ɗon nden saare ɗon yiɗe yarlodiri taw en tant que refondation waɗali yiɗe yarlodiri ko laaɓi poy mi haala ɗo seeɗa fiiɓe wonɓe ɗaɓɓude laamu ɗawino ko selludalen falli on nan onon kadi min yiyay ko huwuɗon kon a yiɗen ɗo nanaɓe yiya selludalen tardini en selludalen tardina hay goto onon tardini hoore mo Allah tardinalima ka duuɓi ma Allah tardinalima ka cellal ma Allah tardinalima ka hakkille ma ko honno neɗɗo tardinirtama ñande kala goɗɗo noddi lawi ɗum mi degonay selludalen tardina hay goto ko projet selludalen jokkuɗen so tawi welalima accita yaha yaduma milla humpa ko pullo Fuuta Hombo yayi gollidi e régime Alpha Condé on nafi goɗɗum ndiyañande goɗɗo noddilanɗo o Muttaru Diallo walli fulɓe min mi o fenay ɓeno sikkude min mi andaɓe woɓɓe mon no ton miɗo andi on kono on welatalam min mi yiɗa o aynayi mi fenangon on welatalam few min ha jangala e mon de min
min o meɗala welde hande o meɗala welde jango min noon sa welatala mi sonjota ko fima mi yiɗa hay goɗɗo wolanan mi fima par ce que ara a welatala min mi yiɗa neɗɗo naafiqiijo mi yiɗa escoro mi yiɗa neɗɗo waylutuɗo e dolokke watti fami ha c'est ça la vérité kono habbe tum yimɓe no olo dumbuya alors seulement vous allez comprendre l'avenir nous dira bon serguinen retenez-vous que c'est compliqué haray avant projet ji no joɗɗinede dumbuya jonne yo jango ayi fewndo ni ko sati konno sati ko sati konno sati e sarde mi anda ko no waɗi leeluma yimɓe no noddanmi tum mi anda ko no waɗi ton kono bon ko waɗi leeluma o yo Allah yaafo mayɗo no wontiri o ay joni mi nani kindiya ɗo kadi wo leydi ndin dimbino hanki moƴƴano o tremblement de terre wanno ɗon bolonda on kala addi dande haray ɗum kadi ɓe holluno en ɗum yen hollutu people on andinen jama on dey saare nden ton no hawni haray koyo yimɓe ɓe watta yila fota goɗɗo anda ko woni arde no gasa dumbuya o no iri bombe e ndi leydi fof mo faala warde jama on ay ala ko ami fami madame Keita o dumbuya doa kite habba haray o wiyeteɗo Abdoulaye Keita o ɓurtike journaliste ɓe ɓen joni min mi sikkuno o grand jono mari hoore kono dari mi tawi o kadi hakkille ɗen ko sottuɗe soriru komoru ni jaay ko jandi nafi o ko nagge o kadi ɓe wattimo layifujo few hi joni miɗo nana ono wola konguɗi mi sikki tun o wonti ɓengu dumbuya ye Abdoulaye Keita min mi wutike magoy an kadi a yurmilam few ye haalaji ɗi wolata ɗi joni rewa haala miniteri no an hari miɗo hoolima kono renseignement sa continue ni tun ara ya mettitaylam woni goy Abdoulaye Keita min mi hutike ma ɗi haalaji ɗon ɗa wolde anda wayinde sori ta ndara an hara yiɗa ndarude lam fi on ɗum anda wayinde yimɓe ɓen taɓe ndaru internet min mi hulay o woni lagine hakkunde Allah on ɗo wawi jaggude ko kala sorijo wonɗo karme to yo nayo ndaru réseau sociaux kono hara ɓe ndarata RTS awa ɓe soriɓe ɗo fo ɗaɓɓe téléphone oy koye ala piisi jonnon ɓe no mi andi ɗon sonji ono arme lagine o wallahi ɗon sonji o sariya ɓe sariya sengojo sariya la'ifujo sariya mo fota ta goɗɗo wonirni criminel ta goɗɗo fanninan taw fannan jama o taw fannan arme o kono ay kamɓe kay ɓe wawi ɗo wabuudi kecci sina no wodi luwaji ɗi goɗɗo imposata ma wiya a watta ko la salutation de chef d'état major de l'armée la salutation de temps ou temps ko non yardine hakkil nan si on sikki ko 1958 wona on fenay ko 2024 wona on jaggota ko yimɓe ɓen o sori kadi tawn si tawi ko ɗiɓe onon sonjirta son fellata ɓe wiye on yalti yon on yalti armé o yi fode kariya ɗo jama on doginano ton formation force spéciale ɓe nodduno commandant on Spartakis ɓe wifi Allah ay haray nayo teteke amen ɗin itte menen min yalti min natta soriyagal ndi fiddarayni tagaɗo yo dogu leere jeetati hiɗa doga ara kadi leere ɗiɗi haraɗa pompa kento 10 heures de temps de formation pay koy ko wi minen min yalti goy min yalti few ɗum siko sonjugol jama on tan jaɓu recrutement wi on natta ça c'est quoi ça formation no foti kono na kadi formugol on tigi ha waramo non mais ça c'est bizarre Abdoulaye Keita yimɓe ɓe ndaray men nani jama on ndaray men ala on choix ala feere ɗum ala feccere feere ɗum yimɓe ɓe ndaray Facebook a wanda faala fannande o sori de kono on siga ɗum ɗo pourtant kaɓe faalama warde menen min wallunoma
E wallu no ma few. On t'a assisté mentalement, on t'a assisté physiquement. Mais jaada boni buri dumbuya. On gere bandiji wondirte nde sare sikki don halka on hette dare do rafel haba lagina na hulbini be wodo kadi artika arbi tawngal do desi tumba yalti do prison go yo mo artika arme tawngal do donc ndo fo on andi tumba en non do ko candidat piji buyno wodi tawdi no ngaldini jama on tawdi no hilfi jama on mi anda kombe woni CNRD be mais bon hedondira woni ko ngarde no arde edin tinna on do piji sedaji e nder o 3 minutes luttudo do hedito don o yido Sidia Touré on n'a pas peur d'être arrêté, on a peur d'être enfermé. Oui, à Ben Hollande, Ousmane Gawal, le coup d'état le plus honteux. Pouvoir par son coup d'état, continue le coup d'état le plus honteux. C'est ce plateau. J'ai déclaré ce bandit. Je l'ai appelé bandit. Vous devez vous archiver. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Qu'est-ce qu'on appelle dans la géopolitique les signatures de la marque, on appelle ça la marque. Chaque coup d'État a une marque et une signature qu'il faut savoir décrypter sur le plan géopolitique. Je vais vous dire une chose sans vous surprendre. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, en humiliant le prédécesseur, ça c'est la marque des coups d'État de la CIA des Occidentaux. Ce que je dis là, je parle à des initiés. Vous comprenez? De quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que mon frère Kodé nous dit? Doumbouya ne peut rien apporter de bon à la Guinée. Absolument rien. Parce que les conditions de son arrivée au pouvoir, c'est-à-dire relèvent de la haute trahison la plus absolue. C'est quoi? Vous appelez ça quoi? Simandou, c'est quoi? C'est quoi? Peut-être pour les Guinéens, peut-être pour certaines personnes, c'est le plus grand projet au monde. Vous voulez qu'on vous sorte les tiroirs pour les grands projets au monde que vous réalisez en Afrique? Le plus grand projet du monde. Jamais lu les plus grandes réserves de fer à travers. Non, j'ai lu le projet Simandou. En matière de mines, je vous dis. Des mines dans le monde. Alors, il se peut que ça impressionne beaucoup. Ça impressionne les gens. Vous voulez rentrer dans l'histoire des grands projets africains. Vous allez voir combien de grands projets africains ont été faits ici en coup de publicité de bruit. Ça n'a développé aucun pays. Simandou ne va apporter aucun développement en Guinée. Non, pourquoi l'État guinéen détient. Non, Django, en yewta fi o vidéo Simandou Doumbouya bedo apportanta la Guinée fussina lora. Odo ko journaliste jo pan-africain, analysateur jo pour au forum de Fiondo. On andi Simandou ko projet fenande mimi ala ni non Simandou apportanta la Guinée fuss. Nano Simandou tum ala cité semaine de fer africain nafudo la Guinée. Ala on famille ala on cité semaine de fer. Donc c'est avec un grand regret que je vous annonce ça. Inch'Allah, on a dit qu'il est faut attendre tous les 20 heures. Ici sur notre page, ni petit ni grand, tout le monde est invité à découvrir, n'est-ce pas, notre live et surtout certaines vidéos aussi qui seront publiquement mises en ligne. Fi bebe watandar de ben fou. Haray fo no weltana ino yida e watan yejjutu ko metra Amadou Bella marché aslen guidomen woni ko wadani en dundo di cioncido mi buyno inati très bien habillé on andi metra Amadou Bella ko wakili do fota suka yirudo lan wondo do e Dakar tayer jo nyoowo jogitido magasin ji kadi haray mo keldi haray fo no weltana yida nokko kala ka wontir don onon e wontibe mo e jatikibe mo e musibe mo yalla fawe jam sendange Doumbouya hore jang kadi fi hondum parce que Doumbouya mo anni wadugol golle bonde odo de balde do observay dum don meden associé de piji buydi me wata on fensitande nandir don non conseil ji jani e wajuji no jindude hakkunde mabbe parce que Doumbouya o décidi libugol o gouvernement do kono no infoji din no mobidirede e ko tawata kon non cause dum non fu inshallah on tigi recruter dum no fop kadi wadana on sur place publique
parce que enen fuse hula salla jabi haray fono weltana hino yida alla taw kadi hara hido nge jam merci beaucoup ko tawata kon nyande wo ngaccita sayji mondi ndaro mon tigi na mintu wadata dum do mi yejjita goto e mo na kany non ko mi weltonori on wana fi haray ko hulugol wobbe ko woni en tant que den jogiti ko ete convision ko objectif goto haray ko ne woni gotum on jarama puy on weltanama en jango kadi wan o leero inshallah no jabi je souhaite une excellente soirée bye bye.